नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंताच्या बॉल्साक कातर, एसयूव्ही, फॉरेन मोटारी, बाइक्स, सिगरेट, चांदी, मोबाईल, रेस्टॉरंटांनी खाणा जेवणां म्हारग। 2 ते 5 लाख जोडटल्यांक 2000चे टॅक्स क्रेडिटाची थाकाय। गोयचे उद्देग आणि खासा गोंयकारां खातीर केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकूय गजाल ना। उद्देगाची निराशा, शेजारचे उद्देगीक कॉरिडॉराचो लाव जातलो म्हूण आस्त, येवजण्या खातीर जीसीसीआयचे नव्यान यत्न। गोंयच्या मायनिंग केसी विशीं सुप्रीम कोर्टात उदासीनता, फुडल्या सप्तकांत सुनावणी जावपाची शक्यताय उणी। 4 खण कंपन्यांनी भरली 141 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी। गोंयचे बसवाल्यांची नवी संघटना, खासगी बसवाल्यांक खातीर अर्थसंकल्पात खासा तरतूद करपाचे मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे उतर। ढवळीकार म्हणटा, बसवाल्यांनी सोसायटी केल्यार दितले सबसिडी। अमेरिकेत रावपी गोंयकार दोतोर रवींद्र संजगिरी कुडचड्या कार्यावळीत उलयतना स्टेजीर आताकान मरण। विज्ञान दीस कार्यावळीत उलयतना काळजाच्या आताकान दोतोर सोंपले। आणि जीपीएलांत सर्वोदय रॉयल्स आणि धेंपो क्रिकेट क्लब पावले येस बँक जीपीएल 2020तले सेमीफायनलींत। सर्वोदय ग्रुप बी पयले, धेंपो दुसरे सुवातेर। खबरो विस्तारान। श्रीमंताच्या बॉल्साक कातर बसतली। येणावळ उबी करपाक पयशेकारांकडच्यान पयशे उबे करपाचे बरेच प्रस्ताव बिरेस्तारा केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरमान अर्थसंकल्पात जाहीर केले। एसयूव्ही, विदेशी मोटारी, बाइक्स, सिगारेट, चांदी, मोबाईल फोन असल्यो गजाली वाडटल्यो। एसी रेस्टॉरंटांनी खाणा जेवणाचे बिल वाडपाचें आसा। व्यक्तिगत इन्कम टॅक्स स्लॅबाक सरकारान हात लायिल्लो ना, तरी वर्साक 2 ते 5 लाख जोडटल्यांक 2000चे टॅक्स क्रेडिट दिवन तातूंत मातशी थाकाय दिल्या। As an earnest of our commitment to these objectives, I propose to set up a fund. Let us call it the Nirbhaya Fund, and government will contribute rupees 1,000 crore. I propose to set apart rupees 1,000 crore for this ambitious scheme. I hope this will be the trigger to extend skill development. The fiscal deficit for the current year has been contained at 5.2%. I propose to provide a tax credit of rupees 2,000 to every person who has a total income of up to rupees 5 lakh. I propose to impose a surcharge of 10% on persons whose taxable income exceeds rupees 1 crore per year. But, madam, I may add, the additional surcharges will be in force for only 1 year. Donations made to the National Children's Fund will now be eligible for 100% deduction. I propose to apply TDS at the rate of 1% on the value of the transfer of immovable property where the consideration exceeds rupees 50 lakhs. However, agricultural land will be exempt. I propose to extend the period of concession now available for specified parts of electric and hybrid vehicles up to 31/3/2015. To encourage domestic production of set-top boxes as well as value addition, I propose to increase the import duty from 5% to 10%. Hence, I propose to increase the duty on such motor vehicles from 75% to 100%, on motorcycles with engine capacity of 800 cc or more from 60% to 75%, and on yachts and similar vessels from 10% to 25%. The duty-free limit to rupees 50,000 in the case of a male passenger and rupees 1 lakh in the case of a female passenger, subject to the usual conditions. I propose to increase a specific excise duty
on cigarettes by about 18%. Similar increases are proposed on cigars, cheroots and cigarillos. I propose to increase excise duty on SUVs from 27% to 30%. However, the increase will not apply to SUVs registered as taxis. I propose to levy 4% excise duty on silver manufactured from smelting zinc or lead. On mobile phones priced at more than rupees 2,000, I propose to raise the duty to 6%. And I propose to levy service tax on all air-conditioned restaurants. My tax proposals on the direct taxes side are estimated to yield 13,300 crore, mainly from the surcharges, and on the indirect taxes side, rupees 4,700 crore. गोंयचे उद्देग आनी गोंयकारां खातीर अर्थसंकल्पांत एकूय गजाल ना. मायनिंग बंदी उपरांत अर्थीक मंदीत वावुरतल्या गोंयच्या उद्देगाची अर्थसंकल्पान साप्प निराशा केली. शेजारत्या दर्यादेग वाठारांतल्या राज्यांतले उद्देगीक कॉरिडॉराचो अप्रत्यक्ष लाव आनी लघु मध्यम उद्देगां खातीर बिगर कर सवलती सोडल्यार अर्थसंकल्पांत गोंयच्या उद्देगांत उमेदी जावपा सारकें कांयच ना. आता केंद्रीय पावड्यार नव्यान यत्न आनी लॉबिंग करून कांय पुरवणी येवजण्या खातीर यत्न करतले अशें GCCI उलोवन दाखयता. Disinvestment, there's no talk about disinvestment, there's no talk about monetizing surplus PSU land, there's no talk about encouraging public sector companies which sit on 2.5 lakh crore. Nobody is talking about investment. I would say that there's nothing to really cheer about, as far as the mining sector is concerned, because India has got a lot of minerals which are untapped, but we didn't see anything promising in the fact that how are these minerals which are untapped could be utilized for the benefit of India. Actually, we were expecting, because a lot of relief, or at least some relief from this budget on the mining affected people. Because what we had asked was interest subvention through Prime Minister's office and Sharad Pawar's office with the Finance Ministry. What we are saying is that interest subvention, what we were asking was hardly 50 crore rupees. That is for the barge industry, and for the trucks it was only 100 and odd crore rupees. So 150 crore rupees to give to Goa was not a difficult thing for him in overall economy. He has mentioned only 2 ports and unfortunately has not taken cognizance of Goa port at all. So we are very sorry about it. Of course, nothing is mentioned as far as Goa is concerned, but there are always supplementaries which the Parliament takes up, and we shall take it up with our MPs to lobby it with the Finance Minister. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा अर्थसंकल्पात फक्त आंकडे आणि आशावाद दिसता आणि कांयच ना. There is nothing in the budget. हांव नेटावयले आतां 5 पानां वाचलें बजेटाचे. म्हाका भितर कांयच दिसना, फक्त स्टेटमेंट ऑफ फॅक्ट्स एंड होप्स. पयलीं म्हणजे बॉरोईंग जें आसा तें प्रचंड आसा. जवळ जवळ म्हाका दिसता 15 लाख कोटी रुपया खर्चा पैकी 100 लाखाच्या आसपास बॉरोईंग आसा, विच इज व्हेरी हाय. पोरू सांगताले परत आमकां की GDPचेर फिस्कल डेफिसीट कमी जातलो म्हणून, पण तो 5.9 वयर गेलो मरे. आनी आतां ते प्रोजेक्ट 4.8 करता, तो 4.8 उरचो ना, तो 5-5.5 वयर वतलो, विच मिन्स इन्फ्लेशन. गोंयची मायनिंग केस फुडले सप्तकांतय सुप्रीम कोर्टांत सुनावणेक येत अशें दिसना. फुडले सप्तकांतले 3 दीस कर्नाटका खातीर दिल्ल्यान गोंयच्या मायनिंग मळार सध्या उदासीन वातावरण पसरलां. दुसरे वटेन खण खात्यान लिजां रिन्यू करून स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमांतल्यान 141 कोटी रुपया उबे केल्या. फुडल्या सप्तकांतले पासून 3 दीस सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाची सुनावणी घेवपाचें थारायल्ल्यान गोंयच्या मायनिंगाची सुनावणी फुडल्या सप्तकांतय जायत अशें दिसना. कर्नाटका उपरांत गोंयची खासा सुनावणी घेतले काय कितें ताचेरय न्यायालयान स्पश्ट काय सांगिल्लें नाशिल्ल्यान खोफुसांव वाडलां. दुसरे वटेन स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमांतल्यान खण खात्यान 141 कोटी एकठांय केल्यात. हे विशींची सविस्तर म्हायती अशी: चौगुलेची 3 लिजां, NRBचें 1 लीज, कोझमे कॉस्ताचें 1 लीज, पांडुरंग तिमलोचें 1 लीज. पांडुरंग तिमलो इंडस्ट्रीज कंपनीन बिरेस्तारा 12 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी भरली. 2 कंपन्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरपाक वेळ मागला. त्यो कंपनी म्हणल्यार सेजा गोवा आनी VM साळगांवकार. बुधवारा स्टॅम्प ड्युटी भरपाचो निमणो दीस आसलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. घेऊ एक वेवसायीक विसर.